Kublai shibo ni pe perlok iwe pe iwe. Ki baju paj baju besngau tenat je kane ke channel ke jongi. Kane kadai ke jing penpena. Kanotis ke jing ye kop khwai dohkha. Kebala ipang pelat ye kini price. Kecika kawan long hang pom pernai. Hanong stone west Kasihil district. Sapeit himapi kai. Kiai ginong peniai kiai gi. Taki price ki bebas. Kilong kumno sapeit himapi nadong sedong. Ketiket oka tarik kanlong haka arpun riu tarik ubenai bapra snam arjar pulai. Ha unehi ujo ubenai. Saar tayau lai tayau. Ketiket kanlong hajar marway. Hajar si tiket. Hajar uway urang weang. Tese bishar himapi. Ki price kilong kumno. Kito ki perlok ki bakwa ban leit. Saya leit kenang perlok. Yo bapi bhae kano strip ke jong pi. Yo pi bhae ka bok ke jong pi. Pin sayora ya ka pisa chimuna plastik. Ladap shikong ka pisa ladap pidon kata ka bok bakano sip ke jong pi. Sapei himapi. Kiai price. Nadu ke basdang haru ke bekut. Kalong gumno, kaman gumno, sabishar himapi. Kalong ka ba itenat ne, kalong ka bom itenat. Kalong ka ba sengut tenat ne, kalong ka bom sengut tenat. Sai bishar himapi. Uno bodan bokte shikong un sayo abet ya kene pisa. Banalor katay kan donru sakaway pat kajingi lakay kata kadai ka loki draw. Bad hakne kajingi lakay don shushu sakaway pat kabok kano sip. Kabanlong yano re yano. Let's say yo pipae takano sip kajong piru. Yo ba pin sayo dah kali ban wanra nanong stone. Shiki jika kajong pi. Bat pin sayo ra hi shijunom yatah kali. Lane kapisa saya bishar himapi long kumno. Ka itenat ne kam itenat. Let's say yo bhai kano sip kajong pi. Yo pin sayo ra mapi. Yekum kini kijat jingi lekai. Tangkane hi perlok kublai shibun in sai syampat yepi hagawai kepor bad hagawai kesngi kublai shibun yepi perlok iwai pa iwai lada episode tenat ye kene channel ke jongi sngo bha sa share like but subscribe kublai shibun.